Hublay yapi, kane kadai ka yudiit nga day URP, ka kubor ka bangawan ra siya menta kasngi kalong, dang haki katukat ni kitayo baladeb, kari Singapore bat kari Hong Kong, kilakhang ya ki katukat ni ki masalah ki bawan na kari ke jongi, ban om pendon kam pok kari ke jongi. Te ka jengkeli hang ni kalong, ki ay kita ki masalah bat balay baki khang. Kita ki masalah ki day lightly jong ke MDH, Broadway jong ke Everest. Kadaw kat kum ke jing ong ke jong ti kalong, ba ki food agency ki badai pek hapok kari ke jong ti kilap ya une ethylene oxide. Te we une ethylene oxide. Une ethylene oxide udai we ne penja pesticide. Deni uta obahap haga grade 1 carcinogen kat kum ke International Agency Research on Cancer. Ha ka ba obala ban aya ngaya pi ya ka kejut cancer. Une ethylene oxide uba kilap hapok kari ke jong ti ulong palat ni shibun sya ya kata ka permissible limit ke baki sya hapok kari ke jong ti bat hapok kari ke jong ni ya une ethylene oxide lakhang bat manahi bat om pendon kam hapok kari ke jong ni jingkeli hang ni kalong ba haduk mentah na kaliang ke jong ke sorkar ne ke food safety ka FSSAI kampat penmi ya ki order ka baban khang ni ban restrict ban om pendon kam ya ini ki masalah bat ka ba phla shushu kalong ba haduk mentah idang le ya ka random testing bat kimpat ai ya ka official statement na kaliang ke jongti tang bala don ki briu ne ki individuals ki bala deple ya ka ni ke testing bat kilap shisha ba une ethylene oxide udon shibun sha limit ha kini ki masalah e ngabu ya ke jingker pat hakmat jongpi ban om pendon kam ya kini ki masalah ngempat tip ya ke jing shisha hapok kari ke jongi desnyo bahayat bat risumar bha ya lade desnyo bha ban subscribe ya kini ke channel kenang ba pinyo ai ke jing tip ibayede badon kam ha gajing im ke jongi na kapor sya kapor ko blay sibon kani kadai ke yudit ngan pengkut ya kani program